Prvi čovjek Partizana Ostoja Mihajlović otkrio je da je zatražio pomoć od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kada je Željko Obradović dolazio u Partizan. Mnogo stvari je Ostoja Mihajlović rekao tokom velikog intervjua za televiziju Euronews. Između ostalog, bilo je reči i o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je prema njegovim rečima financijski mnogo pomogao klubu. Također, prvi čovjek crno-belih mu se obratio i kada je u Humsku dolazio trener Željko Obradović. Kada je Željko dolazio, pozvao sam tada Vučića, tražio sastanak i rekao mu da imam šansu da dovedem Obradovića, da mi treba povećanje budžeta. Rekao je da učinim sve, jer bi to mnogo značilo. Nikada sa njim nisam pričao o politici kluba, jer sa zvezdašima ne pričam o Partizanu. Pružio je podršku, čovjek je ispoštovao. On se više brine oko nemira, ne meša se u naš rad. Možda to nije normalno, ali mu ne bih dozvolio da se meša u rad kluba pošto je zvezdaš, rekao je Mihajlović, pa dodao, čuo sam se sa Kićanovićem povodom odlaska Obradovića, a Vučić me je pozvao da pita da li je situacija normalna i kakva je situacija sa navijačima. Njegov posao je mir u zemlji, dodao je i da je klub uvijek imao podršku države. Navijači Partizana ne vole da se priča o vezi kluba sa državom, ali vole velike budžete. Nema ovdje romantike, ovo je posao. Uvijek smo imali podršku države, ja sam zadužen za novac u klubu i uvijek nam je država davala obećan novac, koji se povećavao iz godine u godinu. Neću da pričam o tome koliko je stručni štab zaradio za ove 4,5 godine. Dobili su onoliko koliko smo ugovorili, ali neću da govorim o ciframa.